Hello, mi pite hozo se na bon chawin kahin lim kinin hichi video ihin ve no hi kidang zong isa amei theyu a hi lo le lam dang zong isa amei theyu isa adio kata asanin azi chu hichi channel hin ki sem no sopinu zong hin ama chunga hiti ta bahung thunding hi aman zong alunga anagial ding chu ta asan a po in hichi a channel hi hiti a hi koi jing ding a hitam a hi lo le hiti a hi don lova koi pi jing ding hitam ti zong chu kana gya lovin a hin la insung miten ama ta lo sopinu hin hichi channel hin ki honding ana tu dan le a hi lo le pan ana la adan ana lunglu dan video tampi ama in upload dinga ana ki koi ho hichi ho hi kavet nuwa hi a hi le hichi hi zompeh hiti ama ta lo hi zong le chukile ama angailu sopinu le naw mi hi za uma ama ho in zong ama ata asa chunga ita bang hung thunga a hi lo le hiti a nga thina change atu ham ti ho hi a he nom ding zong ta asa na me ti a chu hichi channel hi zo pi uti ti a chu ka hung ke hol ha oba hichi dungjui a chu hichi video ka hin sem a hi in hichi video kahin sima sanga chun ama page thil kahin post lim ho kahin post comment tam pi zong in in bolovin ahin la hi chu hot chu koima reply chu kana bol zo po in azi chu to hi khusunga ko mule net na network te ho zong akisu pon hi chu go ki hilovin naw kin ho zong hi thil neo bolding to ding om za chu te hi boina Neonu kanei wa hi le hi cho cho kahin bol man lo a hi in ki hung ka hung on zep langa a hi lo le pha dong kahin nei tinga network nom na ka hung uma hi le ki zong ka zo chanin comment ho reply ho cho kahin bolding hi ti zong cho kahin say no min hi chi video kahin sim lo na pen hi a hi le ta lo sopinu Vahhoithem hi mi tam pin zong i hin dong in a hi lo le loi le gol a hi lo le ama loi le gol sopinu le naw nu le pa a he phatan chun a hin dong zi ovin ipiti dam hitam a hi lo le video ho a hin sema a hi lo le hi ti a cho a umna delhi muna hi pon ho a khuya a hi lo le hi ti a cho gava hi ti a cho dam sela hi ta lo ham kiti ipiti hetman lo ka ama chunga hi ta bang thil so hi hong thong jing ham ti ho chu do na question ho zong chu ei nei zi ovin na hi ti ta banga chu na ho in zong lungtima chu question do onom na chuna nei chi ding ka ta asanin hi chi cha chu hi chi video hi ama sapena ka hin sem a hin ama video ho a hi lo ama adam la ya video ana koi ho hi chi ho chu upload masalowa hi chi video ka hin sem lo na hi ama hi iti anak na hi adam sel hi ta lo ham ki iti hung ki pan ken ham ti ho chu hil chit na neo khat ka hin nei nom za chu ka hin sim a hi in ama hi aman last video a zong chun hospital om pe na chun anak sait in chicken pox ahung ve ho hi ti ahung ho ti chai ana sait in hi chu ha sei da tan ka tin hi chi chicken pox a hin ne ya chi hospital ka omo hi chi video ana sim lai ta cho ma hi discharge de ko na hi ta in hi chi video hin ki sema hospital ka omo chu 1 week ti hoi hospital ko hin hi cha pana chu discharge a hi ta im Thursday ni ham khana hi discharge a bolova Monday ni te lahin KFT LFT CBC tesin bolovin lang a report chu hin choi win ta hi doctor hoin vai tha na hin ne yuwa lo ho to hin pi wa hi ta hi discharge a hin bolo hin ama ho sei dung zuya chung hi chi discharge ka hin a hin bolova zong hin hospital a hi lo khat ki kap de zi a hin hi chu a man ki chu a ki kap thei lo a hi ze a hospital mun a ki kap dan zi a hin Thursday ni discharge a bolova chun Friday Saturday hi chi lo chu a ka min ka chi zi honin Saturday ni a hi lo ki kap cha a hi ama hoin test ball de ti ho chu aims muna ma man ball win ti zi wa chu aims a hi ka hin ball ka ball hon na hi cha chu ka hong ki le hon hi chi thang zuni a zong hin alal thim tan hi wangin a halal be nai pon Sunday ni a zong hin ke ho hin
tia si ina zong bolo ti azi chu hi report dungjui a chu hospital a admit kit loading ki het ding hi zi a chun e hon zo ikivent theina ding ovin a bolo hi te ka ti ovin hi thangzin ni a chun alal be se nai pon a hin la sunday ni a chun a hin lal ta in test bola le ma chi di zong chu angap ta pon hi cha chun le ma na tong ho ka ko ovin hi te a chu in muna sample kala asa ovin test chu ka bolo vin a hi la hemoglobin chu 6.2 ham 3 tam ka he chen ta pon hi ti vel a bo chu ana uma hi time a plet le zong chu ananim ta in India hi phana chung ki ho zong hin hi chi hi ipiti zong le hospital admit ya saiding wa hi ti chu ki ho na zong chung ka sevin ama zong hi alungel anom ta pon azi cha ki nem na to chun ana ki bang ta po in India chun ka tawin monday ni ahung hi ta in monday ni jing ka chun ke to ama to ama no ya pa a donor ama noi chana pa hi ama dinga donor hi in ama hi ka chu win azi chu admit an bol wa hi zong sei the hi lo zi chun mi thum hi che po po bo te ti a chu ka ki ho a hi ni te a chu ka chi wa hi le doctor hoi pung ke wa chu pung ge ma khai ti vela chu ka thuna hi ta na hin la doctor ho chu boi zi o chun a report hi pung som ti vela chun a hin ve ovin a hin ve nu wa hi le a report chu a blood count so si anim phana chun ama ho hin chi admit ngai ding a hi ti chu ana se yuvin admit ding a hi ti vin a hin ama ho nong cha ke ho vin chi mo war na chun ama hi aims a ho oncology department a ho ki ve sa hi in chi mo medical oncology ward hi building a 7th floor a ho hi cha ho ama hi aboi chana hi le chi lai war na bo ko ki admit zi a hin hi cha chun hi chi ape na chun bed a ong pu in hi ti a hi zi chun doctor no hin emergency a chi win lang ki ho antibiotic to drip them khat kasunovin hi chi khai pi hitin bed a hu on a hi le kahin ko do hi chi langa hi ki save dia hi ta itivin ama hi ata asa zong dehydration a chi itivin ama tui don ho wang chu tui don wang chu a ha na hin a ha na hat kitile tui hi ama hin anim pena doctor hon sei le sei hi le nim pena liter ni liter thum hi adon jing a hin la ata asa ho asung lang ho ahung boi pha na chu zong chu a hin tin hi cha hin emergency adinga chun ka tawin a hi le emergency a hi sa bang wa chu aims to government a hi to mi tamatam zi a hi in hi cha chun ka changwa po win pung som khai ti ho a emergency ka hlonu chu ticket chu pungli punga langa ka chan be mo asung chu chi a chu ka lu be mo hin ama hin inin kile taute kalal wale ti chini cho boina lu na chu go ni sa jong sa na sa hi chi go ki hilawa go jong hu zu ki zi a hi hi ti a chu asunga na di jong lo ni sala a chu ti a chu ama sa hin ki ong chu ka lung don man chu pon hi ka unu ta pon hi ka tu hanin pon dim no ya chu kalup sa o hin trolley awang chu ai kha no alup sa ovin eti a kai pungli punga langa ka hung chanzo wa hin antibiotic ho ama doctor ho azi ho lo ho drip mo chu khai pi ovin iti emergency a chun chom khat ka omovin emergency ama war langa ho doctor ho kom jong chu ka sei kinin emergency a chu ka chan mo lo pha chu war langa doctor ho ko ma chu ka chi a lo ho chu nei zi pi win lang ki ho ina ko ute a nurse ho jong omin ama ho chu khai sa ta wing ka tila ama condition chu ki hon hi chi pe na chu ka he lo wa chu doctor ho na condition chu a he zi wa chu hintin ama hi inin chi thei ponte ha le jong chom khat nga ovin lang ward langa ki sif na ding plan go mo hi te tin ita chung ka ke no win pung ti ho langa hung chan zo wa chun emergency a chung ka tawin hi chi zo pung som la khat lang hin tin hi cha chun ward na bed a hu on pha na chun doctor ho hin admission bolo win lang cha hin shift out te ti hi ti a chu ka hung ki sif hin date 8 ni a hi in atha a ka hung lut ki nu chu date 8 ni a ka hung lut nu chu hi cha pa na chu ama abe ni ge ya chu hospital a chu hi ti a chu ka hung jing wa hi te in ama hi ka sei banga chu aman zong ana ki ta asan ponte ka ti ana na hi ama hi aman zong an a video ma so azong chun ana sei te in
kum khat wal ahung dammo wanga hi ama hin hiti ai na thulal na loi hi lo le hiti ai ga serious ta ga an na ti ho hi ana het be se lo a hi in a khusi ti ho chu ka chu a he zi in hiti a hailal a hi lo le ti ho hi ana ha het be se pu in hi cha date 8 nia ka hu mu chun hi cha chu emo war na ka hu ma hin hi cha ka hu mu ba chun investigation za ni a hin bol tawin ama hi cha ko mu ba chu a bp zong ana name zi a hi nbp lo zong hi a pi zingubin a bp ho name zi a chun doctor ho hin alup na pa na wa chun a po do sa ta povin a bp injection hi king alo wa hi ti a cha pi wa a bp ho a saturation ho hi a bon hi ti a chu measure a bol wa ti a chu 24 hours a chu ana vet su yo a hi in hi ti a emo war na ka hu jing la yo emo war na ka hu jing la yo chun emo war na date ina ka lut panu chu date 31 ge chu emo war na ko umu a hi in emo war na ka umu chun test za abo olovin a hi le hi cha chun doctor ho hin ama hi alang sa zong tui ati ovin chukile kidney azong infection tivin hichi host se cho is say pi ovin hi cha cha ega agela chi hi ho chu infection ma hi zong ama hin iti kum hitam chi MDS ahung be masanga zong hi UTI an nei kha hin hi chi a chan a kidney ho ai khana chun doctor ho comment ka sei na hi le o ati ve hi cha chun doctor ho hin hi chi ho infection ho ahung lu na chun ama hi donor chimerism chi te se khat ve tha bol ke no hi te tivin hi chi te se hi ai le a donor pa cells ro ama ta sa hi izat hitam izat person na la yam ti chu veu hitin hi chi dungjui ya chu izem tia ana san kha a hi le la a pha hin izem tia na nim kha a hi le transplant hi tha bol ke diu a hi tia chu ana se yo a hi tia chu ai vai kha a hi in man zong a video ma sa chun a sei ta in IVIG injection ho hi kap ding ti ho chu ana se yo hi in a hi la aman ana se ya banga chun phaya hi khatve ana ke ka khain azi chu chi loman hlom a hi lo zi chuna ke ka ma hi le anem pe na la khati ho chu lak wal phot hi za a chun ke hi doctor ho ko ma chun ka sein hi chi phaya zong na ke ka a hi in a hin la ana effective poi ima cha improvement on poi ti a chu kana se a hin doctor ho zong chun ana na ka na zo lo ding ham financials ho epiti am ti ho a chai do ken ke chun phaya na ki ka ma ana I khat za chun kana dain chukil a pe na la khat wala lo ga chu aga ki ka ding ki ti yong chu eima sumle pai ha asat kyu chu hi lovin insung miten rong to ki ho to a decision la anga hi ji chun tu a he ko zo lo ding wa hi ti a chu doctor ho ko ma chu kana se ya hi le chukil le hong ki ho win ki ho zo hong ki ho win ya a hi ala a kap de ngai te te a hi le chun I kap ding wa hi ti a chu ana se yu a hin hi ti a chun ama hon zong a sei ta win ta ko hom jing la yu wa chun that IVIG ki kap hi ka het khil lo le 23 ai lo le 22 ti khat pen chu na hi ding a hin hi chang doctor ama ve alem pen pa zong cho ahung kin ama zong hin abula hi IVIG kap di chu lo aman tam wal ze a cho ama zong hin nom pai lo a hi in hi chi IVIG kap ding decision ala oba chu alem pen pa hi leave a chi leave a hi in ama ahung ni a hi kap ding ti a hi ti a ka kyo ka go ngove plan kanei yu ve ti la ma hin hi chi chu ka pai jing di chu sum tam a hi ji chun dammo ho ama ho ding zong hi gia lu te ti a chu ana da hi chi masanga chun lo danga hin treatment hi bol phot no hitin hi cha cha ki doi lo wa hi le ka mu te ti a chu se a hi ti a chu lo danga a hin zen wa chu aka lo pha na chu hi chi hi ka angai ta ati ovin cha cha ka angai ding pha na chun health card hi kana ne yu hin kana ne yu win abuina khat chu hi chi IMSA register kana bol wa chu
address ke ho hin Delhi temporary address chu kana pi kha hi chi za chu pe pe na chu ki mang thei lo hi za chu address so chu ka sem phanu wa hi ti a chu health card chu man the hi kha le ti a chu ka bol hin hi ti IVIZ kap ding nga chun ka hum tawin IVIZ ho zong chu agi ka min a hin la hi chu ho ka hin IVIZ first day aki ka wang chu kem ho sumin ka ki chowin health card na pa na lo ho kala thei lo zu ba chun aban long wang chu card na pa na chu hospital in APO a hi ta im hi ti a chu IVIZ ho zong a hin ka mu ba chi ti a chu ban ban na hong ki zen a hin hi chi video a hin na a chai chan ge ma om lo chan ge chu hin sei leng video hi saw wal leng a hi ta in hi chana hin hin ngang katin aban ting le IVIZ ahung ke kap zo wa pa na chu itabang treatment a hin ne ya chu kile ama condition chu itabang ham ti chu hin sei ki tan katin tu na hi chi video ka hin sim hi chi ban hi chi na chung chona hin video ama video adam la ya video aneu kha zong ka hin koi nomin video chu hung saw ze me the e ten hi zong le ke man ka hin se a chu a thing ka sa zo puin ama hi ama video masalanga zong chun anai sei te in August date 1 2023 a chu first transplant hi anaki bol a hi in hi cha chun 1 month hi hospital a ko hon a hi in hi chi date August date 12 ni a video ama aum chan video neu khat kana la a chu hi chu na kahin koi nomin hi chi video chu chom khat ane ve kho moi te cái gì nó chưa thà hỏi rồi cái thah nó ông chỉ phải màn thah bạn để xẻ lên video chui mutawin ama hi nat iti thola zong le ama hin kanei a hi lo le hi ta banga chulung neu na kiti ho ya ta chunga lo dan imu deu zong ka ta asani ama hin gal ho ahung uma hi tia boin ho hin to wa zong hi ma asei je ipidinga hi banga hi ki to mo oi di ba ai ho ku kiti hi ti ho zong chu adam mo le wanga chu ama hi nam ngailu ta hi ti zong chu ka hin sei no min ipidinga hi banga hi ikitu mo ui di ba do zong chu holim til a sei jin abang le lung hang ji in abang le achang se a khona phun phun jin hi ti a chu a hin chu kit le ama hi kom khom hon wanga chu ke zo hin ama hi ti a hi nui sa hi lo le til kho no ho ka nei sa hin ama zo hin acham chama hin ti hin to no ho asimin ti a hi pha chi lam hello ba kom hon a hi in hiti hi ma hi tho ha le lung len ta he ti chu ka hin sei nom a hi in atunya video ka hin sem le chan cho he tan tin aban video ting la na ki mu to ke taute